Por mi talaga guest, introduce su mes. Ave Sí. no sting. Drum rolls, please. Drum rolls, no sting. Tsnatee. Yeah. Tsnatee, welcome na OnBrand Podcast. Thank Finally, tabi. Finally, mi tingin un par de tiempo da wak bastante kaba. Tremendo lo que bastante haciendo con OnBrand Podcast. Mi te será conocido como dando artista ng, kung empresario ng mira kinanta haciendo. And now I'm here. This is hopefully excited ite kinang. Pero si tu rin mi nome te Tsnatee Elisa y mi te di corso, mana sina corso. Eu era que me bibana na Holanda, kasi mas largo ko na corso. Me te presenter, speaker, brand strategist, and me the focus mas tanto riba personal branding, LinkedIn, visibility. Dus me do na workshops na empresario na, me do na workshops tambe one-on-one or trainings one-on-one. And me ta siya ko hopi amor ka ba, pang tempo ka ba.